Now what can somebody say a chance and trifle? Yeah, the ministry in about Western North. Yeah, corner you shall say a very surprise visitor by being in the municipal hospital. Yamia do me bedri and Yahunima, a Yahum can be brave. Bini say who say philanthropist or more mutimi edio musica a share bibimua and yem for Swantina or no more bar or musisi and dying binum Ewahania the idea. Fisa ya drop was a bomb abaso. And see if a bomb abaso, Nea can say we are dear, I had the power also Ghana for Yinano. Etie na corporate Ghana phone so Yina Yema Apomudin Samu. Here, you buy no, you who ya about my basodi, who you so I know my meeting behind the scenes. Mama Director General instructions saying follow up the intention. But the second I you send it to the whole Ghana and they say, baby, I will be our way up Mudins, Ajuma Union, you bet me a draw at any given time. Any tea, Urumyan for Quabraminta, I can't know your swap for your hair pomidin some so. Now we are pet and a medical superintendent, our Bibiani. Municipal Hospital, Dr. Edu Jemfi, one also the Accra eto social center for say. Sompa. Juana, you say health minister, and then entourage, and Director General of Ghana Health Service at Bahanum. And we were pleasantly surprised. Neoma go rounds, how many patients, staffs now interacting, and say there are few observations or more commendations they've told us. The things also improving more near account 7. Now, Director General reinforcing the vision to us, and the also you're bringing up to speed, no, you be doing Juma, and then it was a nice visit, and we hope that the visit, would spare us on to do more. Challenges, basically, is about maintenance of equipment. Some time ago, I said there were clinical engineers posted, but your clinical engineer is left for overseas, and we are trying to. Abusia ani ayeti ye medical superintendent at the Bibiani Municipal Hospital. Dr. Edu Jemfi Ninka ani ayeti ye. Na Abusia one mu free mu ewo Bibiani Municipal Hospital no. Na one mu wie wo mu kopie mu ewo Sehweyoso Nursing and Midwifery Training College. Na eho na ononyafo Dr. Kwabramita Kando. Okasa ye ono ene so ani a wo hwe apomudimu ensam so na nsam ba ko a wo kan ye ene sei ebra MP NDC amanyoko no one mo bon to afimpi no ne aduo no NI 2024 no no mo apre tumi no wo say His Excellency Urajo Dramani Mahama ye mampanini sesei wo hye bobisa wo ba nursing training wanum akyerɛkyerɛfo no wɔn mo betumi aboa wɔn na ebimu agwedi wɔn ho sɛdeɛ bɛyɛ a wɔn so betumi akɔ soro na aboa ama ɛyɛ wɔn a wɔn tete anursefoɔ ɛwɔ mayim no wɔn so nimdie no abɔbe enti no wanum akeka wɔn tamabom aban no ɛna afei ahwɛyɛ a wɔn hwɛ yapɔmudimu nsam so no wɔn akɔm ho bon sesei nursing training tutors bɛyɛ sɛ edunum 15 ɛna aban no ɛde ba bɛsɔ wɔn asene no wɔn akɔ pursue Doctor of Philosophy PhD studies na wanum ebape wamu di wamu nimdi a wanum kwaji ye nyina baba beboa abetete anursefoɔ ɛwɔ mayim said ye beya anursefoɔ no nso ngoma wamu sua no so ɛno so betumi akoyie ebra ononyafo Kwabramita Kando ɛne yadehye a wokohye a wamu ɛwɔ Sehweyoso Municipal Hospital na Sehweyoso Nursing and Midwifery Training College wono na Sompa yechidifo no omuta ho of the NDC that we're going to help upgrade the next teachers. And so this year we are starting with upgrading 15 teachers to pursue PhD. We are just starting with 15 in 2025 to pursue PhD. What it means is that 15 multiplied by 4 will give you about 60, right? So even if we go at this rate, what it means is that by the end of sessions, you will have not less than 60 PhD teachers in our next training institution. But I'm very sure that even next year we will increase the numbers higher. Ononyafo Kwabramita Akando Sehwedwabo somra hyebedwani wano ne pani a wotua pomuden aso ye no ano eno kopie mo Sehweyoso Nursing and Midwifery Training College eno okde sabo hye ekohye se wano mo hye na wamo edi so nti enipa makomako edunum a wamo kyade nursing training no ye peja wamo akọ no makọ pursue Doctor of Philosophy PhD studies no mo de ababeboa egomesua no ha na ebusue
Nana Kejesi Company Limited they say yen so say almost ase eton adansie ho niema e wo man mu enye no ache papa long time ago in Bethlehem wo persevent ayon road open ado e de bodan so wo pe enchense dan papa enye die ensuo kakra bia eto ya na etumi atutum tokro ensuo na bi wure ni cat and dog anya asem no ano den ensuo bi ho no etumi boban ho na pai ban no na won chance dan na enya papa e ban ho kra e pai en chance dan na ntumi pai na be pai na enche na chance na mu atuatue na ensuo ne twa na so ne gu asum saa de bia nko a wasa wo bodan so afi bia na woda mantria baby eye Nana Kejesi Company Limited ahu na kira kwantia adansie ne ma ne nyina ono na eton ne papa wo manyim e de amayen e mantam dunsia ne nyina everywhere ahyeta baby a entine nkran ne kumasefo no mo betumi ne akasa wo 0204 355 040 0204 355 040 na Endpoint Homeopathy Clinic abusue yi se wuhu ya ene ne yanka nkira wo esansa wo mo no mo hyase e de homeopathy sa yade e wo manyim wo mo kwa na dimi e de homeopathy e ma nipa nya ba eto ne yam no mo so nya baby ngengen ni bi ni afra mo ma da ene mo fra ne beka mommy daddy e Endpoint Homeopathy enti ene infertility no ye to ase e fro manyim infection ahodo a dokoro sabio mema age one mo boso ene ni nyina away Endpoint Homeopathy ni nyina mo di homeopathy nessa enti no ye bema na ene ojonso mu pai mienu aya ensufita bi fru bema mu ba afe be wiase obon sa de fita bia esa adwani etimi fru bema mu da etimi fru bema mu ba afe wo ho no mu asa prostate mu nsensam wo de abusumi bia na aya doctor fonse ye me check no de on check aya no akwa Endpoint ni a check de amount se wa ma wani anko prostate no ho be wiase na yen laje yeso anya prostate enlargement ebetumi kura ba na ekura betom yeso anya prostate cancer eya sa de show catheter ye de rubber beto bemem wa hwe wo ti ase ekura na da se ne de rubber to bemem se dwunso fam ebesi da bo adwuma da bia ya manfo be didi egu account mu sa anti bema aya no akwa Endpoint Homeopathy ni aboawo na ema no so fita ensufita bia ya egumo aya na keka eche nyan wonko ade bia ehwa ya chakachaka anope na de acheme Endpoint sebra no fa homeopathy kwan so na won fa tu enam yade ni nyina se enfa fi so na se na na so tie tem chacha won do si ahifo so we your bemu we your besima Endpoint eba ni ntini mu afi enompe mu eba no liver ho sensem kidney ho sensem Endpoint so the homeopathy no esa yade ni nyina de ama premature ejaculation be ma de ba ko ya no wonko ade bia we so de anopa bia na no etempopogro si wo som na nu ani esanse wantumi ansapa ni yie esanse uwie ye oyire kura san buza se enti wawie se wa hu si ye buza se enti wawie sansa ade na ankoye wo so de ni 5 minutes 2 minutes ya de kwan me pa cho ko Endpoint ne am wa natimi gina se bema me pa cho nkran ha sei no wo be hu wo mo ewo spinters quantum point so shall signboard afei kumase kronom aboahia ye wo honom a ye di adwuma na wanom se yanka nche ose stroke ne duajo wodi hye bia boso wo fie na wo ntimi mape akwanya da honom wo mbeba aba abehye no yade bia age nipa na ka fie no ye beba ne abetreat no chronic diseases ne nyina no ye betu ase physio ene massage no so eda wanom abem 0244 867 068 ana 0274 234 321 Endpoint Homeopathy Clinic was the chronic diseases no enu ni yetu ase de amount na said ye nyina ye nim se promasido wanom eba ye na wo mu product ya wanom de ba ye papanti na ne ye nchi wo mu tumu na ye so wanom so wo man mu no ye bo wo mo baso enya asem keto wo mu di Trisco energy food drink esan so e de abadwa so na ye nyinim so mu product ni nyina ye kama wonum emu ede ma ho sisi ho so na we de adutwam ye Trisco energy food drink anopa bobobi esan se nuwa na nkwada ne pe emre wa ne pe enkokora ne pe Trisco energy food drink wasa na 14 ewom nti no ema energy esanso e boost immune system no ama watimi o se why strong beverage bi ho no anopa no so na no pe se ne yanka na kwasi awokọ asole wanu hyase esa sofu ni preach anu asate na atonko mi tonko da so me na yo na chese beverage na afa ye no amwa enti ni Trisco energy food drink ni se no energy wom ena esanso ye aduane ema wa hoden ena 14 ewom nti na vitamin
B C D iron and many more any wom ukope bia na won se ne bo no eda fom boko sachet no 2 Ghana cedis ye wakan wo honom we di ohia any hot water nsuo hie Trisco Food and Drugs Authority wanam agi atum se ye kodwa so anu apebi oba akotokofo be hye Jesse Red wanam hye yampa cho mo fantena fie wo ye dan won beba park so oboba park no so me pass board no enti no de kotoko na no atia so no break no achim no afa ha secure sanitary pad se wanya secure sanitary pad a pad bi abebo bia wonam a shift cultivation de wo de sanso esa silicon pant mu kra de na achega kra enam a wonam a wo se na shift secure sanitary pad de no matter the pant ye show wo de tale mu a eche esansa yi no mo de fast ye no boa popopopopa na wase oyo oba na so yusu secure sanitary pad ya bo wo ba ye no ban mansema engugu ba ye no afen so ma ho che na pad bi wo hanom a wo bi abosome na aso na wabu nsawie nanso ana nanum no wo ba wie no na ho aye ho no kuro enya sam koto ba se wo ba secure sanitary pad a etimi ka homoa wo ba wie no na ho aye kama aya try and see secure sanitary pad wo ko adwa so apebi wate pe kwate na no minti na ewom no ne nyina eboa ye ma ye menstrual flow no so flow collect ye secure sanitary pad na Kumasi ene ne important mo penido soap mu atu a Mama Excellent Cosmetics wo Adum PZ kwada so taxi station ho order some performance lane nim freno 0243 862 158 0243 862 158 na ya nananum dido ya kane no ansa na obehye suku atade ese wu ko suku je ya di bonsuwa bom aya na wanyinam kukuom no omu de anopa bia wo na naso de ya no de asija so enka ne yusu muchi a wo be kon nesi muchi a no so dadadadada wo de wo se wonom abaje so betimi akosuku a wo ye dan wo be no ansa na wakosuku enti ne ya di bonsu ya sa cham no ne of 5 bonsu ya bi wo ho ene ya nananom no omu de sa sese no eni ho bio enti ni mpanimfu a wo makwadade ewa bibidro mu ehu se saade na etwam no eno na ka ho ma nei ya yade by heart ye immune system no wo mu ye weak esa yade kitu abi na aboto enti no makofa tontina 74 anati 74 dia ba na said ye wo mu aye bottle no efe eye kamafo wine enti wo show Facebook no say bottle pa ni we asabrofudro eye bibidro ye nananom enuehini eni nuta ya wanom ede ya hahama eno makeka bom kane na ka na wonom ankobe no abia mazia wontumi nua enti ni ya tontina 74 HIV etu ase afa hepatitis B chronic wounds ade bi wonom aye wache blood sugar ni nyina no ebetumi aso no so kama afa kidney infection liver infection prostate enlargement afa bad breath nko ade bi akasa dugu obi so a as one fa ni tin ko hye laughing tem me pa chawo unya tontina 74 nu kankan nyina ebetu ase ede ma obi ho anyi na num na bon o obi ho no mu a sabion fifire na efiri ne ho banankasa ebon esansa wo yade na wonim wonya tontina 74 na 74 yi bia ebeboa wo yade asade bebre chronic cough wabo nko ade bia ye tworo cough mixture ma so enkoda na wakọ akọpebi wonya dru drugstore ho na over the counter ho na pharmacy ho a edini ye tontina 74 anati 74 na wakọ pebi Edre Food and Drugs Authority one ma gia tum say ye abofra wanya mfinhia no dumienu mpacho don't touch am oba ma kwada no fo na yo ba penfo a wonka ho na obi bia da waka bia eye tontina 74 ene ye kanfo de ama wo upeni dodo mu anase ne doso pom watu a okashi drug lane no behu yan enya bi ato Kumasi Ashtown ye wo ho Kwalnak Heba ye benya bi ato e wo honom na wonso aboa wo amwapomuden SPS ta ebusuafo enyumekwe adamenti ena ye bi nsemidiama na 2074 no one number say bia pese wo ginchiremu achen media ya 0240 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 na totina 74 na T74 empeni for ajoso wa madamenti ye basisia
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de friend the premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate de. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so de. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters baby friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo dem fua. Kweku, minim se wa yeshe. Me kra man nane. Na so ebony show ho embaso. Mane hon sepeno. Ebony condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermints, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view means a condom. The condom mulia then it's not on, but Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enan so biem. Hey, time heba me hya ya me ka se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya, me ka se me di wa dance ya heaven ene de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada nofo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anuma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se opetam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Ene herbal shop dodo na emu. Fre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time heba mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu ako. FDA aji ejadi enkratu yi atu. Na fa na moko. Yeko ye train wo garden ni. Na me pray ne. Mama, javelin. Oh sa. Na plate no so e. Mama, enye plate o, eye discuss. Yeah, training every say ya besa ya inkunim difo. Mo ase munim se, ansa na mo bedi nkunim no. Mo hia hodin bebre. Se ye chocolate taste ni tu nchen a. Ene fota e what Swiss comunu kra energy boosting vitamins ni minerals a. E po nkunim difo se mo. Mama, yeah dase. Me mo fa ya po mu di hu hia me. Twisco, power your dreams. FDA aji ejeje inkrato yatu. Tontonte. Yenum sani efadwen. Ne efadwen ampa. Say na nim se brebi beba. Ama tonti na 74. Opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa hwe ya dwene asina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no. Abrebia ne ho denden. Tonti na 74 yinso ya ye no sensuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia.
T74 yi hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kamasa no T74 ahoden ni apomuden ko a wokɔ pharmacy ana baabi eto nro bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wafa afuro ana obi a ɔma nufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone free 050-162-8931 and 0246-073-498 FDA agi adwadie nkratwe yi atom. Sompa TV Emma Aketiapa. Yes, I am a crab bio at the bar and a panel see Acasia, so yen 27 so. Now, ye Jinamo ewo aquatia, Yamia Dumois, a Dutch land the cheaper penno. Now, by election, coso ewo ho. And no, and an amso, ama nipa wo Jinamo, Ediama, NDC, Chile, Amonyokuno, ewo, and Potamo, and Abu Bernard Bediacon, or no, urgently to me so, and yet. Moa, if you had the football park here, and the church grass, the launch, ye de a shape no come pine. Oh, what tough and the horsepower, them were chancry. And what the aquaculture community is a woman year. Now I'm on so park at that, I would know the aquadoso come. And what you know. Any a television set a hot war, now what chip you are beginning and a massacre crasa. Now, what goes on in the campaign? No, a campaign train or dinner, and one, watch a man for instance, some people will be a will bet me a demonim, Nam Swamaja, Waka Premium, my papa, dear breast answer, or not buying a wash swap. Now, what me a genius, my papa, at the abre, one more walk at the about 20%. Now you are no better Bidiaco. What chance I must say, Chile from Pacasia? Yeah, be a program. Background. By you people, you see, I'm a now, me not take a casa me, but I was at every woman and one and man was taking a chiaba. When I'm going to show ya, me go propia so you don't say it. I dear why you they say a brother not to abandon them to the bar and your father. Abusia ani ati ye opani Bernard Bediacon ya no ginemu ewo NDC amnyokonum ewo akwati abato mpeso ya so sebe ya wombeto abade ama no na by election wedi nkunim wono ninka ani ati ye ya de kasei kopiemu ewo atoye etifido emantamo metre Western North region na opani ya wono woya mantam no eswani eyonanya for Wilbert Pity Brinchum wakasa achiremu se wone nananuma chirankonwa afei regional coordinating council wonmu ka womotama bom womo nsem wobie eni aban no said ye beye ade abroni bekas infrastructure se ya wonmu hia wompatam wono womo betumi aye niye said ye adehia wonum so ewo atoye etifido emantam no womo ho ebeto womo na enu achi no wone eye nadmo adwumakuo no so ekasai achiremu ekwan ya wonum faso na womo aso adehia bi asene ewo mpatam wo Onenya for Welbert and some any. The Yababi Wing Adia Eswenipa Nadmo Regional Director Sompa Amponse Ta MED and Savaso. A shade Jumadia OD so regionally. Now the young Siciano facelift by Emma Nadbo Jumadino. Nadmo Jumadino say at Torrenchem about ba or maim and a Western North region. Ayenya ADBC Anono Adia can be happy. Now Nadmo Jumadia or to Tony Masedebia at French institution sabia yenyen ebe regional nadmo office no em say adia esumbo intimida mame Esther Opon any mpanimfo say what to sa anamon face on fire departments be brave so every cry or congestion kakra but maybe bring suguso a wo say obinya offices a dey say Entino openi kesi a wotua atoya etifido mantam no ano eno kasa ye onenya for Wilbert Pity Brinchum ena wone eye Sompa kasa twetwenkuma eno achi no upiemo e wate fido atoya etifido emantam a openi kwantrefo a wono oda atorenchem abwafo adwumako na no meche nadmo adwumako no eye mame Esther Opon Amponsa wono so ne Sompa kasa edin komo kakra nadmo ye sha strategic office eboa my nonity memfo na ye share asisi ho no hwe domo yo he ya nyina yinio
yenyine gu one room. It's not enukra normal room. Da kitu ebe why congested. Na wo say yetumi hwehwe baby a beso adwuma no na de enti kra ma ye ni bebrebe nadmo wo nkrabata bebre enso na am say ye dedan ba kope na ye adwuma enti nta nkrabata ni ntimi nye adwuma enti na wo say ye hwehwe baby a nkrabata hodo ni nyina betimi aba western of aboa adwumadi ono de nadmo de da na koma so first time am ba office asmo ka che me ni say nadmo de the most strategic officer da na koma so no ntimi nye adwumaden e ma nadmo di no enhwete wo western of baby a nti obehu ye no so nani age pa no ama hu se emwe bia ebehia ma office di mu na CPS Edimu SCPS tano wano so besasene mami okasa ye eye mame Esther Opon Amponsan wano ni peni kwanchrefu a wochia nadmu adwumekuo na wanom ewo atoye etifedo emantam no ano eno ne yama ne bofo edi nkomo yemfa nsem no nkopie mu ewo amanone na wa amanone nsemu no yekopie mu ewo Indonesia abrantie bia wanya mfishia no aduonu baako a friend say afan nkania 1 when ono oyetasi droba a oye say dispatch rider ya bie no oye kakra saa na anu ada wono ye oye kire ewo Indonesia Eastern Indonesia mfifi ho baabi ni nyina ne say womo say womo adwuma womo ye no omakatua ewo fom kra ena afei amanyofo ye won potem ho no afom se nwa no nti no chese adwuma mo ye nya de ho mu kura no na no mo ye ho ye kire ena nam so ema prosifo ekotwi fa wo mo so ma nam so ma branch friends afan kenya 1 wono 21 years wo to amu anaso afa mu to ananom ewo ensiedo eba yi na nafofo ena adwuma efo a wo mo so eye adwuma ni bi nyina na te agumontene so ya wonom ye kire ewo mpotem ho no nam so ama president ya oda Indonesia man no his excellency Prabowo Subianto wono kro mpa kwa abusuane ho akwa chichi won were aka kire won so no kre ne ba he no de no kre pa wono ne bonyo so eno nti be ya abusuano ne aya no de omo mfa nche na ne beka bia nka na bibia nso nye fine nanso abusuane kire se nya de a wom de be cheda esan so obo patentre ne e de ama won de hye no eno ba ye enam so kra ma pani afa ne se Prabowo Subianto ne trip ana nkode ko China next week no what depend red pen twem say tinto ntanya de obekọ China no kra sanse ne asie no enye ade ye deka ukopie mu ewo won city building anasa council building won nchenchen ho no a prosifo aka che ye won potem ho no manfo won potem ho nyina tiesi atiatete ya won na montere so ye kire den won potem ho won kire se abrante kwa ne wuo no yade a hadwene pa eno ne nam so ma akopie mu ewo Jakarta police chief I friend say Esep Edi Suheri won so ene paniba kwa friend say Rieka Dian Pitaloka and a former Jakarta governor, yeah, friend say Anis Baswedan. Woman nyina bawura mu e wo fie ho ya omo akwa chia busuanfo e wo ho. Na me ne ka say police chief ya won potam ho no Jakarta ho no chief Esep Edi Suheri wono e de chaupa emu odene e de akwama busuanse no kure enya ne yomo pe ye no nanso kremoda akena abanasa wono mfanche na dachi bie ni achi no nya de a won be ye bio. Abusuafi no waso wafidi ansem a yedidi wontua no anopai bi NSA Dr. Ama Benne Kwesikuma ono no yepani kwankyerefo a woda Ghana Institute of Clinical Genetics ano wakasa sickle cell yade no enye baakofo ko abind the directives they akwa masoafo ne appointees nyina se obie ni ho kwan so tu kwan kwa abrochire titru pa ne America se we ko United Nations Summit Onyenyafo kwabena minta akando kopie mo ewo session yo so nursing and midwifery training college ho en wadi tu dwa se aban no aba beboa eye tutors makoma kodunu mu a wa mo kirade ewo nursing training mo no mo de mo akwa kopie mo no mo akwa pursue doctor of philosophy wa mono ne nsemu na brantie bi a wanya mfinhia no aduonu baako ye friend afan kenya 1 wono nipa bi a wo mo oye kira wo mo ye keke wa fam ahwe ne nkwa nipa mienu nso ka ne ho ahwe ne nkwa akwaya awre ho sempa ensem ya nana KJC company limited dia dansie ne ma papa eso yasene me bebe ma we na secure sanitary pad di secure ba ya no ammo busumi bia na endpoint homeopathy nso edu am homeopathy no esa yade dia ma na promasidol edi 3 square energy food drink wa mo dia ba no pa ya bubo bia nwumre ya bubo bi na 20 na 74 so tua no ya nanam di do ya wanom ede ba ye no ene ya ye na kamafo
wine dia ma sekoto na embusu na ntu yade asese hom enfa ma no efiri Sompa 106.5 FM Accra so no eje ne ho sachira me na wasante mantem Sompa 93.1 Ayiko FM 100.9 Adamfo Pa Radio Butu Paris France Abuchememo Takwa ya Sompa 101.1 Takwa de ya Sompa 103.3 Sachima ya Sompa 106.1 Sunyani ya Sompa 98.9 Enkranza ya Sompa 90.7 Doma ya Sompa 101.3 Makisim ne nkwado ya Kingdom 106.1 Wudi koda no ote yenka efiri ho echichiri benche bia FM stations apepia nkoma ni guo no Sompa 106.5 afa Facebook no so systematic press adawruma wo be stream your whole live ma hu yen Sompa 106.5 FM Accra yesraw aya no like page no afore yen nyakopon ya no awia yetena se wadwenkyira wo de to ho no ye be kinkan ni nyina ede amamo YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com website ya yesamfo pani oru ataboate adama wakutire ensam ayede so mu nyina potokasam brofo afoforo bi ka ho kwana kwakinkan bi maye ne foro yen ba bia ma yenso ye beje peni na yesi adwa be ensami ede ma mimi din abena bedu adepa kofimene Obrempong na kwaku ampoma ya mu nyina monitia anyadro Yes.